السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن قولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sige raw kita kapag tagna ina-ina na laisong tabisaku sikam mian ko ito kisahan teraw kam si Juha dukdaho niya mian pahali-halihan tewi dan buaelew si Juha inin nawo iye mian niya daline si tabo pagsakay iye sa mian si tengalan niya hep ngarekduk bukut nen dinekduk sa amiaan bukut nen bukut si Juhain naus magtoy sa amiaan humaling si Juha natarekduk mian we amiaan bukut si Juhain panganna amiaan isap kalinguhan we ni si Juha pangannanen bagainen si Juha na inikaw rumen hati bagainen nabude ito si Juha musisew asal gay waya panggay ta hukum bangwe bahasa ya dinekduk bugana duse-dusene naus na lain mian sampai nehep mian pisi hap qadi yene amag hukum mian pisi ben si Juha asal gay ku pe inne waya banggay kita pe inne ta hukum we ku penne besuang dekduk no buga penne ne duse-duse ku penne sikao na sampai tekta ne siya mian pagtek kasi si aya ne mahukumin tinilaw siya bang ina problema rin duangan pen si Juha dia penne mian dembua itu dinekduk kumian penne we ne buka penne ne duse ku lagay ku penne baya gay ku penne baya banggay penne kami ta hukum no na ain penne siya maghukumin naan we penne makunep kumen penne siya maap pagi panganakun pe inne bagay kun iye panakun pe inne bagay kun iye naus pe niye na maghukum mian pe inne na pagi sai pe inne Juha dukkao pe inne tarekdip no pe inne si Juha ka pe inne pagtuturan na suwe ke pe inne pinamuta suwe rumen isat pe inne pul pe inne pamamuta kauhin na panak temen pinamuta ni si Juha pagsakay men pinamuta yan mga rekduk si Juha mian pagsakay men pinamuta amihan na multa ni mian 20 bang sisinte 20 pilat na lain na penahin na ka pepin ito niya sinku nos na sampay na mian sa amihan pen si Juha sagi ko pen nebaya na pandak temen pen yan na mahukum mian pikaw pen hapruma ngeddo sin pagenda pen si Juha gay nga to siwe ka pen pinamulta pikiraw pa niya nambi. Naus magket dem siya yan mga hukum yan. Duk yan pinamulta yan. Magket dem siya yan karuan. Kimat inagkaran we si Juha. Nalene hadya si Juha. Ngagat-ngagat. Inagat-agat we ne ahin. Basarutek kamuta siyahin. Napag orasan naman si Juha magagat-gatek ka. Puhaan isap nenggemen kuat kamaya-maya bunampak yan mga hukum siya yan. Sinampak we ne Penegene penne do ku multa si aku hin kau ne penne do ne pamulta ku ne sa
penne kau pe bahasa sinampak ye na iya hatinan dembu ayam ban me pakai doan te lai mian dembu ban me pakai doan te lai hatinan pengajian bang kita ngahukum mian hukuman dimensi pengandakan Allah Subhanahu wa taala sebab men ien tapikten ien hajja tapaselet hajja pegerukan du kita ke kinaru hatinan bang kita ke ngahukum dimensi hukuman Allah Subhanahu wa taala asal tantu pinabalik du si kita ien me bakas penghukum ten in sembinisapun sikam atau akan pamaesebin mula-mulanin pinesebanin ginahabaran latun nesamian sikam yana bin Allah Subhanahu wa ta'ala walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harralahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana mian koy manusia in magdilew bang iya makahinang duse bu tahinang duse hinduse hadje bang niya peke hatinen bang inampun peke iya wa Allah Subhanahu wa ta'ala inakahan kita bi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi makahan kita bi Allah Subhanahu wa ta'ala ben Allah Subhanahu wa ta'ala si hadithul qudsi ben ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma qad kana fika wa la ubali وبن الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم رجوتني غفرت لك ما قد كان فيك ولا أبالي وسئن بن الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا kalian biru nah alhamdulillah mian koy manusia in magtilew bangway mian bangway koy manusia in magtilew bang niya peke pakaampunan si iya bang iya makapaghinang duse ye me duse hadje ye tahinang nen pen Allah Subhanahu wa ta'ala yerum manggainampunnen pa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dukina pen Allah Subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billahi الله سبحانه وتعالى فإن إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار هكذا pamagaka sikite wa Allah Subhanahu wa ta'ala yeme manusia kana ne pakampunan sisiye gaine siya inampun wa Allah Subhanahu wa ta'ala dukina pen Allah Subhanahu wa ta'ala tagna ayat inakahan kita fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha benna fa in Allah Subhanahu wa ta'ala gay inampun wene sisine magsirik sisine hatinan hininan wene Allah Subhanahu wa ta'ala limbang hininan wene Allah Subhanahu wa ta'ala limbang
niya ineddo wene pangandelan kapangandelan si Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ineddo wene pamakuhan sa kaula-ula iya ni makatabang siyahin na ininan meainin gay inin inampuno Allah subhanahu wa ta'ala isebtabi pahab. Duk inakahan lo isab kita bi Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannah. Kita bi inin kemon inangan-anganten bi bangsaing kita bi pinaasa ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surga. Na inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala yeme manusia gay pinaasa ko Allah subhanahu wa ta'ala magdalam surga ne gay pinahampit to Allah subhanahu wa ta'ala si kahapan ne tekkat sa ilaw qiyamah fa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Hatinan hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si manusia magsirikiin yan surga Allah subhanahu wa ta'ala hin. Napagka hinaram na Allah subhanahu wa ta'ala siya surgain tungan na pamulaan na umat Islam pan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'wahu an-nar yay pen na pamulaan yan magdialim apinarka jahannam. Iya inin pamalaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inakahan wa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pan Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك بنا بن الله سبحانه وتعالى أوحي إليك هاتين كاكاهن كيو يا رسول الله كاكاهن كيو بإن يا رسول الله أوحي إليك وإلى الذين من قبلك duk maksiya pa inne kanabihan duk karasulan me dumhelu amban kaulay la in asyrakta la yahbatanna amaluk bangkaw pa inne magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala bisan pa kani annun kinalasahan na kayo Allah subhanahu wa ta'ala kemun pa inne me kakainang nuya nasagay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala gay pa inne tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala resort nen pa gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala wala takunanna min al-khasirin. Hatinan bangkaw magsirik sa Allah subhanahu wa ta'ala kaniya annun pa inne amban me alugi tabot tek kasi ilaw qiyamah. Balillaha fa'bud wa kum min asyakirin. Hatinan subayru Allah subhanahu wa ta'ala pamakuhante tabangin subayru Allah subhanahu wa ta'ala samian pangandelantin. Subairu Allah subhanahu wa ta'ala pamakuhante tabangin duk subairu samin Allah subhanahu wa ta'ala ye pangandelanten pagkewe me umat Islam iya itu hatinan hekkame manusia pangannalden hap na in pagsambahayangin pangannalden hap na samian in pagibadat den pagpuaserin ini kau hati nya ruhati la ilumamud me syirik. In Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kita wene ini pamagaka si kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallamin gay ko pa inne tinalew bang gay penne ko tinalew ko ka penne makarugpak sirik hajj sumegwa penne katalewan kun koy penne tarugpak bin yene me sirik diki pagge gay yu penne hinang biine pagge il sirikin duwe samian bayu annen niya sirik makapaluas kita amban agamate yene sirik hajj hatinan yene samian ngeddo kita sumbate sadi amban Allah subhanahu wa ta'ala kuena me kolonus iyo sadi sinumbaren bagi inakan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa hawa tanda yene kalam mapikilanden gain usal we're pikilanden ben Allah subhanahu wa ta'ala binisahan iya ayat inin inakahan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini menunjuki si yene si santuren pen Allah subhanahu wa ta'ala ngakahan siya wa ka hati niya makamagmumpaat si siya si sinumbarai yene me Yahudi duk me Nasrani pen Allah subhanahu wa ta'ala wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun yeme ahatinan ngeddo siya hinang ni pangandelan sadi amman Allah subhanahu wa ta'ala wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun na takita pa inna wa'bi takita pa inna
santubi iyo yen inakahan inin yen me Yahudi me Nasrani me Christian takite pe inne siya webi mayam-mayaman kaam na payman te me santuren abuyu pakelat-kelat samyan sampai ne pe binetat-betat duere dinukuruseunan pewere we bahasa nangis ne ko santuren pagehekkan na dusere pakelat-kelat matanen sumegwapen Allah subhanahu wa ta'ala wa hum la yubsirun na yepain me santubi iyo inedda webi hinang limbang hati ng pangalimbang bi ako la yubsirun insiya iyo gay kaam takite weere napaggayen sementero us inepepen Allah subhanahu wa ta'ala niya pa inne me katanganande niya pa inne me bettisde niya pa inne me tayngere sumegwa bettisde gay rusia tapalumengan suweru kaam pa inne iya mamosiyahin iya tangande gay kaam pa inne tasingkawat weere us iya penne tayngere yan ang penne me tayngere me santubi gay kaam pa inne takale weere hangkan hepin Allah subhanahu wa ta'ala gay inampun we ne amag sirik siyehin sumegwa danel hao kita bisi magsirik sirik mahadjelay pitur hao kita supaya kita hatinin hali supaya kita hanig amban yene sirik dikirikinin in sirik dikirikinin pagbedaan nanduk sirik hadje gay kita lumuas isap amban agamate subay parsababan ya sirik dikirikinin gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala in amma ibadatin dan buah inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala fa inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar benna pen Allah subhanahu wa ta'ala insam bahayangin fa inna makapagiskau makalangkau amban yene samian kakahinang gayhab inakahan kita inin wa Allah subhanahu wa ta'ala naway ngita kita amban manusia mian magsambahayang in manusia in magsambahayang siya sa amian magpuase sumegwa gayru siya sa amian pinda in kahalanden gayru pinda in kahalanden pegge way dumen dialim pangatian den karna Allah subhanahu wa ta'ala payaman bi ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin pen Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un inin si mea magsambahayang dumen iyane hatinen tinagamahan wa Allah subhanahu wa ta'ala iyane apinarka jahannamin mea mangge magsambahayangin niya aruy sabahati mea magsambahayang inatagan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala pinarka jahannam subay payamante bibang sine mea magsambahayang inatagan apinarka jahannam inin dan Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin kabinsanaan dukkahiruhalaan dan Allah subhanahu wa ta'ala si mea magsambahayang uy nakaase kita magsambahayang kita uus iruhati pamulianten kabinsanaan kasiksaan tek kasi elle o kiyama sumegwa tambus te ayatin dan Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum an salatihim sahun yeme manusia inatagan apinarka jahannamin manusia inatagan kasiksaanin yan pen Allah subhanahu wa ta'ala bang siya pe inne ng bahayang magpahil-pahil siya si sambahayang de magpahil-pahil siya si sambahayang de ng bahayang siya luhul gayni ng bahayang asar ng bahayang siya magrib gayni ng bahayang Aisha paglisuan ni siya ng bahayang Aisha nahu inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan kinalasahan na wete ahli pamilyate gakne niya kalasahan te sedi amban ahli pamilyate bang umatag si anakin si samahin kinalasahan nin bang umatag si samahin asal makalandu lasane si andanen makalandu lasane si anaknin peggewe me umat Islam payaman te bibe mahap niya me manusia ahwatan da lasane samian si me ahli pamilyanen i anak nin bakas magsuntuk i isat dia haplumak ngedok garanin mono iyan samian bakas sawe anak ni magsuntukin iyan hawatan da lasane si pamilyanin napain Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan pa inna kalasahan nu ahli pamilyanun niya bepain ni hatinan maslabi peddi ambaniin ina pen Rasul sallallahu alaihi wasallam penne tamanang kalasahan bine penne ahli pamilyabin sumegwa penne bangka penne ga makasambahan
sambahayang dembu hajja pe inne fardu gak kesambahayangan wa bi sambahayang Aisyah gak kesambahayangan wa bi sambahayang subuh gak kesambahayangan wa bi sambahayang maghrib ien dembu ien hajja gak ketenggehan wa bi ben Rasul sallallahu alaihi wasallam ko inne ka ampen ne maglepas duk ahli pamilyawi ko inne pe inne siniasia wa bi ahli pamilyawin ile pas ne pe inne wa bi ahli pamilyawin ien pamaga kasikite wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan kinalasahan wa ete yene ahli pamilyaten sumegua hangkan ne kite suwe samian halli kite pegge i hati inatagan wa Allah subhanahu wa ta'ala hin me amag sambayang napin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum an salatihim sahun yene pe inne me manusia me an bangsia magsambahayang pinahil-bahil we sambahayang den nambahayang siya sambahayang luhur gayne siya nambahayang sambahayang asar nambahayang siya sambahayang maghrib gayne siya nambahayang sambahayang Aisyah pegge bautek ka siya lammalamahan bahasa ya Allah nawus inupamahan pe wa Allah subhanahu wa ta'ala yepe inne me kahantang manusia saien yepe inne nambahayang siya sambahayang luhur gay nambahayang asar nambahayang siya sambahayang maghrib gay siya nambahayang sambahayang Aisyah ben Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum isebte bipahapa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila benna ben Allah subhanahu wa ta'ala me munafiqin ien me munafiq suway payaman tebi bangsina ien me sifat me munafiq lay pegge katauhan tebi munafiqin gay kita bi basta magpain si a mian sa upama ien munafiq ie sumegwa niya me sifat munafiqin ben Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum bennal fa inna in munafiqin yukhadi'una Allah dinupang wa'rin Allah subhanahu wa ta'ala me munafiqin dinupang wa'rin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum gahati kinatauhan me munafiqi wa siru hati terupang Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qamu ila as-salati payman tabi sifat me munafiqin duk mag-atap duk yene ben Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun duk katauhan tabi bangsine me manusia yene inatagan wa Allah subhanahu wa ta'ala pinarka jahannam na'udzu billahi min dhalik ben Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala inakahan nakita wa Allah subhanahu wa ta'ala sifat me munafiqin si ayat na inin wa idza qamu ila as-salati qamu kusala apabila siya pa inne nambahayang sambahayang din pa inne sambahayang maglisu-lisu sambahayang din pa inne maglisu-lisu nambahayang siya hadja ingge pa inne man kasandal din nambahayang siya bang baitu kasandal siya nambahayang siya samen bang baitu basag hap para sa handen nambahayang siya bang hap kinakanden nambahayang siya bang hap sami ang katikkahan din ien waktu pa nambahayang din ien me munafikin naga kita inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala me munafikin subay ni hadja si me bangsa Arab me munafikin subay ni hadja takaswa wete si me bangsa ini me munafikin masir isad ni me munafik si bangsa te bangsa iyakan bangsa inin in lakulakunen bangsa inin in kahalanen wa iyan tasabut Allah subhanahu wa ta'ala si ayat nemiyan hatinan gak malaka wa Allah subhanahu wa ta'ala kanian munafikin si bangsa Arab gak malaka Allah subhanahu wa ta'ala kanian munafikin si bangsa sama masir isad hatinan kemun bangsa kanian munafik bang in kahalan pangadatan nen sifat nen ka iyan tasabut Allah subhanahu wa ta'ala duk ina pepen Allah subhanahu wa ta'ala wala yadhkuruna Allah illa qalila gay pe inna siya iya pangasabde pe inna siya Allah subhanahu wa ta'ala kulang do hatinin mangkin hajja ta'isab wa ara Allah subhanahu wa ta'ala bang baytu dalam kasigpitan siya buena baya ko ito pe inna
bangsa itu. Usla ini samian nambahayang pagyan ni sab katekahan siya, katekahan ni sab sa upama anak nin saki. Ya Allah pe inni pakoleon anak kun. Na iyan din buwa sabi ang man munafik. Mangkin taisab ni Allah subhanahu wa ta'ala bang pinatekkahan bala iya, bang pinatekkahan intihan iya. Mangkin taisab ni Allah subhanahu wa ta'ala din buwa iya man sifat munafik. Subay daran pangisab si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasaan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Bin Allah subhanahu wa ta'ala, o kampe inne me abar iman. Payaman tabi be me umat Islam. Pangalingan si kita bi Allah subhanahu wa ta'ala gak kita bi ilinganan wa nelingan gasod. Gak kita bi ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala lingan pangkal. Gak kita bi ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala lingan ama. Gak pen Allah subhanahu wa ta'ala o kampe inne me arupang-dupang. Gak sumegua sali ru'a magmaksiyat duk ahatinin ge magmaksiyat pinagsali wa Allah subhanahu wa ta'ala pangalingan na siyahin. Ya ayyuhalladhina amanu, o kaampen Allah subhanahu wa ta'ala me magparajaya. Gak pinagbidda iyakanin duk me bangsa ine-ine. Gak pinagbidda iyakanin duk hatinan duk asuk. Gak pinagbidda wa Allah subhanahu wa ta'ala asukin duk bangsa sama. Gak pinagbidda iya mas mahadyahin. Gak pinagbidda bangsa te iyakanin duk bangsa Arab. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengahalgaan kitahin. Hinalgaan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala dukin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinalgaan kita wene. Ini pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. La farqa baina al-a'jami wal arabi illa bittaqwallahi wal amal salih. Gak pe inni pagbiddaan ye pe inni Arabin dugdumen Arab. Buat melingkan pe inni pagbiddaan den sine-sine pe inni in pagmatalew nin si Allah subhanahu wa ta'ala makalandu dukiye pe inni kakahinang na iyan kakahinang hapli. Payaman tabi me bangsa Arabin pangan natin siya na hepitu tamanan hap. Inikaw inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumen pa inni siya amhapin. Sumegwa amhapin sine-sine pa inni kakatap-tap. Pagmatalewin lu di alam pangatian ni hati na magmatalew iya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ine pepen Allah subhanahu wa ta'ala hatinen. Ierui penne pagbiddaan din sine-sine pa inne magmatalo si Allah subhanahu wa ta'ala dukha penne lutunen ha penne yene amal ibadat nen na ien me ummat Islam inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala pania munafikin amban hatinen bangsa manusia dumen amban Arab dumen amban ine sumegwa kemun manusia bisan pa ine bangsanen pania in munafikin panglai si iya ne sifat tasabbutu Allah subhanahu wa ta'ala iya ne pen Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qamu ila salati qamu kusala apabila pe inne siya ng bahayang insan bahayang din pen Allah subhanahu wa ta'ala sambahayang magliso-liso na iya ne manusia inatagan wa Allah subhanahu wa ta'ala kabinsanaanin iya ne manusia inatagan wa Allah subhanahu wa ta'ala iya kasiksaanin iya ne manusia kahiruhalaan katekkahan dan tekkas ilaw kiyama wala yadhkuruna Allah illa qalila manusia dembo amban sifat depen Allah subhanahu wa ta'ala in pangisab de si Allah subhanahu wa ta'ala in hatinan mungkin hajat isab de Allah subhanahu wa ta'ala bang si waktu kasimpitan na yeme manusia inakahan duisab kita wa Allah subhanahu wa ta'ala pen Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahuddin niya aruisab hati amban me Yahudi duk me Nasrani bisan pesaing ge panumbare hati nin si me santuren sumegwa taisab duisab wa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kasigpitan inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali aw bang nisamian kitere in goyakin yune pege lucia di ataklan sa samian pagpayam de goyak manamal gene teseb de si Jesus gene teseb de samian santuren gaine sine teseb den da'u Allah mukhlisina lahuddin nandua si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ananun nabe penne goyakinin ya Allah pasanyangun nabe penne palangan kapalinin ian me Bisaya me Christian taeseb wa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu siya kasigpitan demikian memang ye manusia munafik ye
munafikin makin hajja ta'isab wa Allah subhanahu wa ta'ala bangsia si waktu kasigpitan. Inagahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala yeme sifat munafikin sa'i hatinin kahantang din. Naus ina pepin Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Subay kita bi pahalli amban inin na umat Islam. Pahalli kita bi amban yene alladhina hum an salatihim sahun amban magpahil-pahil si sambahayang duk pahalli niya ni isab inin pasuno halli antebi. Ini na isab pasunuin pen Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum yura'un. Yene manusia bangsia mag-amal ibadat. Ye amal ibadat din pinagpakite-pakite hadjawere. Pinakite-pakite hadjawere. Supaya hadja siya kainan sa amyan magsambahayang. Bangsia ng bahayang. Ao pinain siya ano asal basag magtahadjud. Pinain siya ano basag sa amyan magurong-urong. Pagkewa ay kinabayaan nen iduketa pudji wa manusia. Na inin dinaakinin hinalian wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinaakinin hatin hinalian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkewa ay bang inin hatinin luo si sifat manusia. Yene mag-amal ibadat. Tiyabu amal ibadat nilay ganta dumen para si Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen panuat-nuat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dukhadja iya kainan wa basag iya magnafaka. Dukhadja iya kainan wa basag iya magsambahayang. Dukhadja iya kainan wa in iya hadji. Na bisan pa isab yu tautukan ne. Bisan pa isab kanianen. Tandukan nilendo nin magsambahayang mga dumendo iya dilem pangatayan nin karna Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pa isab yu libet nene. Mian saharin me pitu lapis dia takok na pangnuman paghadji nin karna Allah subhanahu wa ta'ala. Gay tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala narka wail piya pamatenan me manusia bang kakahinang iyan amal ibadat din hatinin samian dumen karna Allah subhanahu wa ta'ala pinagpakite-pakite hadjawere payaman tabi me umat Islam pangan natin bine we me pangame tege panghati me aalim me ulama we siya na iumbudem buwa ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala magdiram dinagpasak magdiram surgain naga dumin sai nanya aruisab takala we te pinay na uhab magbono magjiharin hab nuhut kitabi pagge pitumpu ta sa paat niyan amban me ahli pamilya tabi nanya aruisab me magjihad me umat Islam aruisab siya tiniparan wa Allah subhanahu wa ta'ala magdiram na pinarka jahannam. Nanya aruisab me adayan au basag magurong-urong maghinang masjid kayaman maghinang madrasa. Bupain inakahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ina pin Allah subhanahu wa ta'ala mian tahinang bikahapan pwede me magnafaka kayo magurong kayo paghinang masjid tajiduhu inda Allah bangka mole tujuhadat Allah subhanahu wa ta'ala kiswa birutong basnin si Allah subhanahu wa ta'ala na way me manusia magjiharin matay siya pinain silan Allah subhanahu wa ta'ala pagtekka sa ilaw kaya maiiro siya pinasak magdilim pinarka jahannam naudzubillah min dhalik way me ulamain bupain hinang din ngadji na magtoon ni sa amin ilaw sangin ni pagbasa kitabin iiro siya tiniparan wa Allah subhanahu wa ta'ala magdilim pinarka jahannam way me magbalit Qur'anin tabalik ni way Qur'anin telumpu jud bupain inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala bain Allah subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam فإن إنا لله أهلين من الناس بن صحابات قالوا من هم يا رسول الله بن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس بن الله سبحانه وتعالى نيا بن أهل بمليان أمبن مانوسيا أو نسوي كده مكيك بكي نيا أهل بمليان الله سبحانه وتعالى سمع مانوسيا sino may ahli pamilya Allah subhanahu wa ta'ala si manusiai sino may ahli pamilya Allah subhanahu wa ta'ala si manusiai na pen sahabatin sino pen na ya Rasulullah may manusiai pen hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatu
yene pe inne me manusia tabalik wa Qur'anin, tabalik wa Qur'anin sia iu me ahli pamilya Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sia iu ahli pamilya Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sumegua ni pain me manusia tabalik wa Qur'anin sia tineparan Allah subhanahu wa ta'ala magdalim apinarka jahannam. Tineparan sia Allah subhanahu wa ta'ala magdalim apinarka jahannam. Wa me ummat Islam payman tabi bang wa sia tineparan Allah subhanahu wa ta'ala magdalim apinarka jahannam. Ilinganan ni samian wa Allah subhanahu wa ta'ala tekas ilaw qiyamah yene amakabal Qur'anin. Bin Allah subhanahu wa ta'ala pitukeo tabalik pa inne we no Qur'anin ine pa inne hininang musiyehin na penahin ya Allah pa inne binasawe ko sang MLA ya Allah pa inne pamanawe ko si manusia na pen Allah subhanahu wa ta'ala kadzab puting no pen Allah subhanahu wa ta'ala pamanawe no si manusia binasawe no si nang MLA sumegwa supaya hadja ko pen Allah subhanahu wa ta'ala kainan no in kau habbasahan nun wa in kau daran ko magbasa-basa Qur'an pegge wa iya dalam pangaten manusia le dumen karena Allah subhanahu wa ta'ala karena dukhatja iya hatinen pinujiputje wa ini samian basak magbasa Quran napin Allah subhanahu wa ta'ala khuduhu addahum bi fa inna amaka balik Quranin bupen natparan bi magdalam pinarka jahannam naudzubillahi min dzalik na inaisab gilinganan amag jiharin na pinain wa ikyo ina pa inna sawan kamataynun pin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pinne kutiltu fik ya penne sawan kamatay kung magjihad ko penne maglugtog ko penne silano matay ko penne si pagatubangan luksatro matay ko penne si pagjiharan si pangandakan no penne ben Allah subhanahu wa ta'ala puting ka penne to binisano iyan magjihad ko penne supaya hadja ko kaenan abahani magjihad ko penne supaya hadja bantog ennon si manusia nainin pen Allah subhanahu wa ta'ala lesahun idina aku Allah subhanahu wa ta'ala tineparan magdalim apinarka jahannam yan amag jihadi yan mujahidi na inaisap ilinganan ama basag magurung-urungin ama sayuin awo pinain pitu keo peke dayahan keo hininang inewe no pangarta nun na painne ya Allah painne pagurung-urung we ko si me pukara si me masakin pagurung-urung wa ko si may miskin pagurung-urung pa innewa ko si may ahati ng barhajat paghinang wa ko masjid paghinang wa ko penne samian mian hatinen madrasa dug magtabarruk ko penne magcontribute ko penne si may ahatinen si may aitam si may anak ilo na pen Allah subhanahu wa ta'ala puting pagurong-urong pa inne we no sinnun pagtabarru we no sinnun supaya hadja ka pen Allah subhanahu wa ta'ala kaenan wa in kau asayo na pen Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat nen eddoom bi penne ainin teparan bi magdalem apinarka jahannam dina aku Allah subhanahu wa ta'ala tineparan ai magdalem apinarka jahannam yene atelungan yene sifat nen yene supaya hadja siya tagella tu si bulak dunya wa in siya basag siya magbalik Quran wa in siya basag siya magpangadji wa in siya samian basag siya magnapaka wa matay siya samian ye mujahid matay siya silang hatin silang Allah subhanahu wa ta'ala na iya itu dinak wa rasul Allah subhanahu wa ta'ala hinalian sikitahin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un ye manusia amal ibadat din samian hatinan pagpakita-kita hadja wa si Allah subhanahu pagpakita-kita hadja wa si manusia nabi sampai isab kita maghadji min sampu na kita maghadji min sampu na tarik wa te kaabahin lu ni samian min sampu pekes na dia tak kokten dukupiate samen metal lupangkat bangdur men karena Allah subhanahu wa ta'ala geru masih tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala nabi san pinaisab tandukan lendoten si pasujuan bang supaya hadja niaten supaya kita kaenan au si anu basag magsambayang geru itinima wa Allah subhanahu wa ta'ala nabi san paisab kita dayahan ngurung ni sa amin ga tamanan pangurung tenekemon mani hatinen sikitehin supaya hadja kita kaenan wa in kita sayot na geru itinima wa Allah subhanahu wa ta'ala yatinima wa Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum yura'un hatinen
pinagpakita-pakita hat jawa rekemon in kakainang le amal ibadat din supaya siya kain-en no in siya sayo in siya sainin nagay tinema wallahu subhanahu wa ta'ala